Katubane namwe rero nk'ibisanzwe kuri rigenekerezo rya 30 ukwezi kwa Kigarama umwaka wa 2025. Shuti bavandimwe rero turabana namwe muri byinshi bikomeje kugenda bitangazwa, by'umwihariko nyamuneka ibintu ntago byoroshye mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tugaruka mu ngingo zitandukanye zirimo kuba abasirikare b'iki gihugu cy'u Burundi bakuru bakomeje kugenda bahunga igihugu. Turaza kugenda tubabwira abasirikare ba FDNB bamaze kugenda bafatirwa ku kibuga cy'indege cyitiriwe Michael International Ndadaye Airport cya Bujumbura. Base bari guhunga bahungira hehe? Ibyo ngibyo turaza kubibaramburira. Nyamuneka tuze gukomeza amakuru yacu tubabwire uburyo bihagaze muri CNDD FDD. Perezida Evariste Ndayishimiye nyamuneka amaze kugenda akurwaho amaboko impande zombi, n'abaturage bari bamusigaranye bamaze kugenda bamukaraba. Ngubu amakuru turi kugenda twakira nuko Perezida Neva yamaze kugenda mu by'ukuri nawe ubwe yitakariza icyizere yuko azongera guhabwa icyizere cyo kuyobora manda ya gatatu iki gihugu cya Repubulika y'igihugu cy'u Burundi. Nyamuneka iteganya gutangira umwaka wa 2027. Ni Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri bivugwa yuko nawe icyizere yaba yamaze kugenda agitakarizwa. Amakuru rero ari kugenda avugwa mu ibanga rikomeye cyane nuko bita Reverien kuri yo warusanzwe ari umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD ndetse akaba n'umusenateri muri Sena y'igihugu cy'u Burundi, ariwe urimo uragirizwe cyangwa se ariwe urimo urahabwa amahirwe yuko yahabwa umwanya wo kuyobora iri shyaka. Sibyo kandi no mu gisirikare uwo bita Prime Niyongabo nawe biragaragara yuko mu by'ukuri ibikorwa ndetse n'imikoranire ye na Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri ikomeje kugenda izamo agatotsi, ndetse benshi bakavuga yuko no kuba ingabo z'iki gihugu cy'u Burundi zikomeje kugenda mu by'ukuri zihunga igihugu ari amahitamo mabi ya politike uyu muyobozi w'igihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda agaragaza. Tukiri aho ngaho turaza gukomereza amakuru yacu mu by'ukuri tuze kureba ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, turebe amagambo akomeye cyane cyangwa se intahe ikomeye cyane Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda yaje kugenda ahereza abakora mu nzego z'umutekano, abashimira ndetse anabifuriza umwaka mushya muhire kubera ibikorwa byabo by'indashyikirwa bagenda bakorera u Rwanda ndetse n'amahanga muri rusange. Turaza kugenda dusubiramo turebe ngo bihagaze bite, ese ingabo z'u Rwanda ziri hirya no hino mu butumwa bw'amahoro byaba bihagaze bite, ese baba akazi kabo mu by'ukuri kari gukorwa uko gakwiye. Turaza kugenda tureba ibyaje gutangazwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ariko nanone turaza gukubitira ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ho ibintu bikomeje kugenda biba ibindi harimo harakemangwa yuko imvugo z'urwango zikomeje kugenda zikwirakwira ku marezo sosiyo mu by'ukuri zaba zirimo zirahembera ikintu gikomeye cyane, aho benshi mu basesenguzi bavuga yuko mu by'ukuri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abayobozi bacyo baba barimo barahembera urwango ruganisha kuri jenoside. Ibi ngibi biri kuba nyuma yuko bita Sylvain Ekenge Bomsa ku munsi wo ku itariki ya 27 ubwo aganiraga n'itangazamakuru ku gitangazamakuru cya leta RTNC. Mu by'ukuri yaje kugenda agaruka ku magambo akakaye cyane akomeje kugenda atera benshi urujijo, ndetse benshi baravuga yuko mu by'ukuri iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishobora kuba kirimo kirajya habi ndetse cyaba kirimo kiranategura ibikorwa bitari byiza by'umwihariko ku baturage bo mu bwoko bw'abatutsi ari ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Nanone kandi tukiri ahangaha turaza kubabwira ku nama ikomeye cyane yateraniye mu mujyi wa Goma ku cyicaro gikuru cya teritwari cyangwa se cy'intara ya Kivu y'Amajyaruguru hariya mu mujyi wa Goma, aho General Sultani Makenga ndetse n'abandi bakora mu nzego zitandukanye by'umwihariko inzego z'ubuyobozi, Chief Coordinator Colonel Nanga, aho bose bitabiriye iyi nama. Colonel Nanga yamaze kugenda atangaza imigabo n'imigambi, impamvu nyamukuru yari kwifuriza umwaka mushya muhire abakongomani bose muri rusange, ariko nanone batangaza yuko mu by'ukuri bageze kure bubaka igisirikare, ariko umwaka utaha hagomba kuba haterwa intambwe ndetse n'ibindi birango byose bikaba byagerwaho, cyangwa se ibindi bikorwa biganisha ku gukora igihugu cya Kivu y'Amajyaruguru byose bikaba bizagenda bigerwaho gake gake. Ibi ngibi rero bikaba bikomeje kugenda biteza impungenge ndetse binagaragaza yuko mu by'ukuri ubutegetsi bwa Kinshasa bwaba burimo buragenda abujya habi, nyuma yuko mu by'ukuri inyeshyamba za 20
M23 zamaze kugenda zifata ibice bitandukanye. Habari za Uvira, ahangaha rero amakuru avugwa ku mujyi wa Uvira yo nayahe. Ibuvira biravugwa yuko ingabo za FARDC zamaze kugenda mu by'ukuri zongera zigaruka muri uriya mujyi nyuma yuko inyeshyamba za M23 zari zavuze yuko Uvira igomba kuba iriho ariko nyamuneka itayobowe na FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi zitagarutse muri Uvira. Ku munsi w'ejo rero amakuru twagiye twakira nuko agaragaza yuko igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abazarendo bongeye gutaha uriya mujyi wa Uvira, ndetse ibi ngibi binakubitaniraho yuko harimo kwiyongera gukomeye cyane mu by'ukuri kw'ingabo z'u Burundi kuri ubutaka bw'igihugu cya Kongo, aho bivuga yuko abandi basirikare b'igihugu cy'u Burundi bongeye kugarurwa hariya ku butaka bw'igihugu cya Kongo, bamaze kugenda bongera gushinga ibirindiro byabo mu bice bitandukanye bya teritwari ya Fizi, by'umwihariko mu Minembwe, Mikarati, Bijombo ndetse n'ahandi hose hariya mu misozi miremire y'Imunembwe. Ibi ngibi rero bikaba bikomeje kugenda biteza impungenge ndetse n'akaga gakomeye cyane. Nyamuneka mutera agatebe tuze kugenda mu by'ukuri tubirebaho. Nibyo rero bidatinze wenda tugarutse ngira ngo izo zari impfunyapfunya cyangwa se incamake mu rurimi rw'ikinyarwanda twagombaga kugenda tugarukaho kugira ngo turebe ngo bihagaze bite. Ubu rero gahunda tayari, reka tubanze turebe ngo bihagaze bite ku basirikare b'igihugu cy'u Burundi bivugwa yuko bakomeje kugenda bahunga igisirikare nyuma yuko Perezida Evaristo Ndayishimiye akomeje gufata icyemezo gikomeye cyane ndetse akanagifata atagishije inama umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi Prime Niyongabo. Biravugwa yuko mu by'ukuri bamwe mu basirikare b'iki gihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda batoroka igisirikare. Nk'ubu ku munsi w'ejo amakuru tugenda dukesha ibitangazamakuru birimo Actualité.cd, birimo Source Media cyandikira mu gihugu cy'u Burundi, nuko bamaze kugenda bagaragaza yuko mu by'ukuri abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bahunga igihugu, aho bivugwa yuko rwose ku minsi itatu iheze abasirikare bagera kuri 15 bakomeye cyane bafatiwe ku kibuga cy'indege mu buryo butandukanye, bamaze kugenda bahisha ama-identité yabo, ariko nyamuneka biza gutahurwa yuko bari abasirikare b'igihugu, aho bivugwa yuko benshi bari kugenda bahungira i Dubai, abandi muri Saudi Arabia ndetse n'ibindi bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati akaba ariho bakomeje kugenda bahungira. Ibi ngibi biri kuba nyuma yuko Perezida Evaristo Ndayishimiye mu by'ukuri abashoye mu ntambara z'urudaca ndetse intambara bigaragara yuko mu by'ukuri batari kugenda bazitsinda. Ni nyuma yuko kandi inyeshyamba za M23 zikomeje kubatsinda uruhenu, zikomeje kubarwanya mu buryo budasanzwe, ndetse M23 ikaba yarakomeje kugenda mu by'ukuri igaragaza yuko igisirikare cy'u Burundi ari ikinyantege nyange, ndetse hakiri n'urugendo rukomeye cyane rwo kubaka kugira ngo iki gisirikare cy'u Burundi cyongere kigaruke muri position cyahozemo. Ibi rero byahise bituma benshi mu baturage ndetse n'abandi batandukanye by'umwihariko abafite cyangwa se abavuga ari kijyana hara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi bagiriza Perezida Evaristo Ndayishimiye ku gusenya igisirikare ndetse no kuba igihugu akomeje kugenda akigira umusaka. Ariko nanone biravugwa yuko Perezida Evaristo Ndayishimiye ngo yaba ashaka gusenya iki gihugu cy'u Burundi, yaba ari gushaka kugisenya kubera yuko ukuguha umwanya izi nyeshyamba za M23 arabizi neza yuko isaha n'isaha nakomeza kufatanya na leta ya Kongo kukugaba ibitero mu bice bitandukanye yica abaturage b'abakongomani. Ibi ngibi bizatuma n'ubundi izi nyeshyamba za M23 zirwanaho, nk'uko batangaje yuko mu by'ukuri umuriro bawuzimiriza aho wakiye. Amakuru rero tugenda twakira nuko bishoboka yuko hazabaho ibitero bikomeye cyane, inyeshyamba za M23 zishobora kwa advancinga zikaba zasatira imipaka n'imbibi z'u Burundi cyangwa se urubibi rw'u Burundi. Andi makuru kandi nk'uko twamaze kugenda tubatohoreza nuko bivugwa yuko muri CNDD FDD bisa naho ari umuriro waka wongerewemo peteroli. Ni amakuru avuga yuko bitoroshye habe na gatoya, ndetse rugeretse hagati ya Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD ndetse na Perezida Evaristo Ndayishimiye, ariko nanone tutanibagiwe uwo bita Prime Niyongabo. Uyu Reverien Ndikuriyo biravugwa yuko ari we waba urimo urahabwa amahirwe yo kuba yazatanga cyangwa se CNDD FDD izaha umwanya akaba ari we watanga kandidatire ye mu kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, cyangwa se mu gutanga kandidatire kugira ngo yiyamamaze mu matora ateganyijwe umwaka wa 2027. Ndetse Perezida Evaristo Ndayishimiye we
amakuru agenda agaragaza yuko yamaze gutakarizwa icyizere, yaba abaturage, yaba ishyaka bwite rya CNDD-FDD ndetse n'inzego zindi zo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, yamaze kugenda atakarizwa icyizere cyo kuba yakongera guhabwa umwanya akayobora iki gihugu. Uyu mukuru w'igihugu cy'uwe mu bihe bitandukanye we yakomeje kugenda agaragaza yuko mu by'ukuri anasaba abaturage yuko ngo bagomba kumusengera kugira ngo yongere abe perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, ndetse anasaba abaturage yuko bagomba kumusengera akagerayo amahoro, noneho ngo akazongera kwiyamamariza ikiringo cya gatatu cyo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ibi rero bikagaragaza yuko hashobora kuza kuvuka amakimbirane akomeye cyane mu badede. Iri shyaka riri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye, bamwe mu baturage bari kugenda bagaragaza yuko mu by'ukuri ngo ntacyo yaba yarabamariye. Rero hakenewe amavugurura ndetse n'impinduka zigomba gukorwa muri iri shyaka rya CNDD-FDD kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri barebe yuko yakongera kuba atakongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye. Rwose uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yakomeje kugenda agaragaza. Aha rero mu by'ukuri ni bimwe mu bikomeje kugenda bigaragaza yuko bitazigera byoroha, kandi bitazigera byoroha habe na gatoya. Ibi ngibi bikaba bikomeje kugenda biteza ibibazo bitandukanye. Nyamuneka ngira ngo andi makuru twakomeje kugenda dutohoza kandi atoroshye habe na gatoya, ni ku basirikare b'Abarundi bivugwa yuko bamaze kugenda mu by'ukuri bashyika byagirizwa cyangwa se yakomeje kugenda abishinzwe. Turaza kugenda tujya mu nteko nshingamategeko turebe uburyo bihagaze, turebe mu by'ukuri ibintu bikomeje kugenda bihinduka mu nteko nshingamategeko y'iki gihugu cy'u Burundi. Bamwe mu bayobozi bakuru barashinjwa kwiba amafaranga ya leta, ndetse ku munsi w'ejo nibwo habaye ikiganiro gikomeye cyane, kikaba ikiganiro cyasize uwo bita Reverien Ndikuriyo nk'umusenateri wari witabiriye icyo kiganiro, ariko nanone hari uwo bita Ndakugarika cyangwa se umwite mu by'ukuri inshuti y'akadasohoka Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibyari byabateranyirije muri iki cyumba cy'inama byari kugira ngo barebe yuko mu by'ukuri amafaranga y'igihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda aribwa n'abanyepolitike, by'umwihariko abaturage bakaba bicira isazi mu maso. Bihagaze bite by'umwihariko? Aho rero naho turaza kugenda tubabwira yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ari buce ahava afunga bamwe mu bayobozi batandukanye kubwo kugenda bashinzwa kukuba barakomeje kugenda barya umutungo ndetse banakoresha umutungo w'abaturage, by'umwihariko bitwaje yuko ari abayobozi mu nteko nshingamategeko. Aho turaza kugenda tureba uburyo bihagaze, tuze kongera gukubitira hariya muri Perezidanse Ntare Rushatsi, naho ngo rurageretse. Perezida Evariste Ndayishimiye yaba arimo aragenda agira byinshi ahindura. Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma yo kwikanga yuko isaha n'isaha na kudeta yamugeraho kubera ibikorwa bya politike, ndetse n'abaturage benshi b'Abarundi bamaze kugenda barambirwa ibikorwa by'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, biravugwa yuko asigaye yicara ahindagura bamwe mu bayobozi bakomeye cyane, by'umwihariko bamurinda mu nzego cyangwa se mu rwego rushinzwe kuri garde presidentielle. Biravugwa yuko rero yamaze kugenda ahindura bamwe na bamwe. Turaza kugenda tureba ngo bihagaze bite, ariko nanone Prime Niyongabo nawe yamaze kongera kurungika ingabo mu burasirazuba bwa Kongo. Biravugwa yuko defense z'ingabo z'Abarundi zongeye kubakwa mu bice bya Bibogobogo, Bijombo, Mikarati ndetse na za Minembwe. Aho hose murabizi neza ko mu minsi yashize igisirikare cy'u Burundi cyari cyaramaze kugenda kihikura nyuma yuko bari kuri pressure ikomeye cyane ya M23, ariko babonye M23 ivuye Buvira bongera kuhagaruka. Ibyo ni bikomeje rero guteza impungenge, ndetse bivuga yuko ari ibishobora kugaragaza yuko ari nko kongera peteroli mu muriro wari usanzwe uri kwaka. Aho rero turaza kugenda tubaramburira tubabwire ngo bihagaze bite. Twambukire mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu gihugu cy'abaturanyi, tubabwire amakuru agezweho, aho bivuga yuko rwose uyu nguyu Sylvain Ekenge akomeje gukora amabara. Sylvain Ekenge yavuze yuko ngo ushatse umututsikazi agomba kwitonda cyane. Amagambo yatangajwe na Sylvain Ekenge arimo kwamaganwa Nyamureka, ndetse kugera n'aho igihugu cy'Ububiligi nacyo cyamaze guhaguruka kugira ngo cyamagane aya magambo y'ubugome, ndetse aya magambo arimo n'ingengabitekerezo ya jenoside. Mu by'ukuri ibi ngibi byahise bituma akarere kose gahaguruka, ndetse ibi bikahita binagaragaza
umugambi wa perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugambi wa perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, ntago aba bayobozi bakaba bayobora bamwe mu basirikare ndetse n'abayobozi bagifite imvugo nk'izi ngizi zihembera urwango n'amacakubiri. Ndetse umutwe wa AFC M23 we watangaje ko mu guhindura umututsikazi ikimenyetso cy'umwanzi, ubutegetsi buteguye ubugome nk'ubu ngubu, bivuga yuko bwiteguye gukurwaho kandi bukajyanwa kure cyane. Niko mama 23 yahise itangaza imaze kumva ibijyanye n'iyo ngengabitekerezo iri mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kubabwira uburyo amakuru avuga yuko Ubwongereza bwamaze gufatira igihugu cya Repubulika. Turagerayo tubabwire uburyo bihagaze. Twite twigira ibuvira, noneho ibuvira aho bivuga yuko imirwano yazindutse ibera hafi y'ikiyaga Tanganyika, bituma abaturage bakomeza kuba mu bwoba bukomeye cyane. Ubwo ari nako umupaka wakavimbiraho utarafungurwa ufungurirwa abasivile, ariko abasirikare bo barawambuka bajyanwa mu mujyi wa Uvira. Ibyo byose rero nyamuneka nibyo tuba twaramaze kugenda tubemerera yuko tugomba kugenda tubibagezaho gatanu kuri kagenzi kako. FARDC yatangaje umugambi ukomeye wo gusubira muri Uvira, impungenge ku mategeko ndetse n'amahoro byari bimaze iminsi biri muri uriya mujyi, ndetse bikaba bimaze kugenda biteza akaga gakomeye cyane. Nyamuneka tukiri ahangaha muri byinshi turi buze kugenda tubaramburira, mudukundire muze kudukorera subscribe, mudukorere like, share, ibiganiro byacu bikomeze kugenda mu by'ukuri bibagiraho. Bidatinze rero twamaze kugenda tubabwira uburyo bihagaze. Twatangiranye amakuru y'uburyo umugore wa perezida Evariste Ndayishimiye yitwa Angelina Ndayishimiye. Uyu nguyu biravuga yuko rwose ngo rugeretse hagati ye n'abashikiranganje batandukanye, aho byinshi mu byemezo aba bashinga amategeko bagenda bafata bivuguruzwa n'uyu mugore w'igihugu wa perezida Evariste Ndayishimiye. Si ibyo kandi hari andi makuru avuga yuko rwaba rugeretse hagati y'aba bakenyezi babiri. Ubwo ni perezida ni Angelina Nkurunziza ndetse niyo bita Denise Bucumu. Angelina Ndayishimiye niyo bita Denise Bucumu Nkurunziza. Aba rero ibi bikaba bikomeje gukara ndetse no gukarata. Uyu mugore w'umuhisi Petero Nkurunziza we ntago yumva ibikorwa bya CNDD FDD ndetse n'amahitamo atandukanye agenda afatwa ni mu bihe bitandukanye n'ubutegetsi cyangwa se na perezida uri ku butegetsi ariwe perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi rero bigahita bituma akaga gakomeje kugenda gasa naho kagaragara, ibibazo bikomeje kugenda bisa naho bigaragara muri aba badamu, aho bivuga yuko uyu nguyu we yagirizwa ku kuba n'ubundi ashaka gufatanya n'abashaka guhirika ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye. Ubwo Denise Bucumu Nkurunziza we mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda ahururiza abaturage b'igihugu cy'u Burundi, ababwira ati nyamuneka mugire muhaguruke dukureho ubutegetsi budafite icyo bumariye abaturage, mugire duhaguruke turebe yuko hari icyo twakora. Mu by'ukuri rero ikaba byahise biteza akagagarurwa icyizere n'abaturage. Ibi rero bikahita bigaragaza yuko mu by'ukuri ibintu bishobora kutaza kugenda byoroha, mu gihe perezida Evariste Ndayishimiye we mu bushake bwe ndetse n'uburyo yifuza ashaka kongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi manda ye ya gatatu, by'umwihariko akaba ari we wifuza yuko yagenda ayobora abadede. Byinshi mu byakomeje kugenda bikuraho amanota uyu mukuru w'igihugu ni ibikorwa bitandukanye, yaba ibikorwa bya gisirikare n'amahitamo ya gisirikare yakomeje kugenda afata. Murabizi neza yuko uwo bita Prime Niyongabo niwe mugaba mukuru w'ingabo